Mnogi kažu da se u hrvatskom maslinarstvu posljednjih godina događa pravo čudo. Obnovljeni su mnogi zapušteni maslinici, a Hrvatska kao da je posebno plodno tlo za suvremena dostignuća u proizvodnji i preradi maslina. Kvalitetom sustižemo i prestižemo i najjače zemlje u kojima je proizvodnja maslinovog ulja pitanje vrijedne tradicije, visoke tehnologije i velikog biznisa. U centru Kaptol upravo se održava već 5. festival mladih maslinovih ulja, gastrodelicija i vrhunskih vina. U prostorima Vajni gastroakademije posjetitelji su mogli probati različita, no redom vrhunska maslinova ulja, uživati u delicijama posebno osmišljenima za pojedine vrste ulja, te u plemenitim okusima prvoklasnih vina. Zagrebačka banka i ove godine je sponzor ovog zanimljivog događaja koji polako prerasta u tradiciju. Banka pruža posebnu podršku maslinarima i vinarima, cijeneći plemenito umijeće kvalitetne proizvodnje s kojima Hrvatska itekako može konkurirati na zahtjevnim tržištima. Banka ima posebne kreditne linije za maslinare i vinare, prilagođene specifičnostima njihove proizvodnje. Riječ je o dugoročnim i kratkoročnim kreditima s počekom otplate, fleksibilnim instrumentima osiguranja i povoljnom kamatnom stopom. Hrvatski maslinari i vinari među najboljim su ambasadorima kvalitete kojom se Hrvatska može predstaviti svugdje u svijetu. Zagrebačka banka u tome im daje punu podršku.